It's exactly 6 p.m. and we just arrived in Barangay Cogon Chapel for our Naupa night show. I'm making a wish. You brace yourself for the moment when it's all gonna flip. We couldn't stop if we tried. Stuck in a space, but it's all gonna change. So there's no reason to be scared of turning the page. We couldn't stop if we tried. Hey guys, we are here at yes. We won't be lost in the dark between our head and our hearts. All of these roads lead us back to home. La 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 la. Karon na ako sa Naupa o ato ang tungtad sa mga na-feel kasi natin sa ato mga kauban bahay sila or nalipay. Suod na ay Naupa, mahay or lipay? Lipay! Ayo! Lipay, pero na ikaw may mahay. Ano man? Mahay naman. Buot ka sa kansa. Mahay. Mahay. Mahay nga naglipay. Naglipay niya mahay kay wala man ang man kay ang werewolf lagi werewolf ta. Ano man? Lipay. Ang mahay lipay, ang manong bahay. Ano man? Kuan. Lipay. Mahay o lipay? Ako daw kay bahay lipay. Pag mahay o lipay? Lipay. Ano man? Kay enjoy. Mahay. Sakit tuhod. Oh,